7 жылдан бeri şu Alberko zorusuna жабыркап 7 жылдан beri balamdын ömür için kreditke baldık keltamiz. Şu Azatımdın ömürü için kaydigeri kanabagan eli jurtumuz bolsa şu жардам берсеңиздер суранабыз. Men bu orumdan 65%'ni bulma örgem. Bala için esne sayabaytlık. Men öz ünlü olsam neydi? Şu balam da alıp kalanqa yardım verip koysa var. Gayrı bulur bizden isteyerdi suramız. Kinjağa gidecekti. Ama insan tutuldu günde kapanış salışı da sunuldu. Balanız operatsiya olduğunda siz özünüz borunuzu berген ekensиz, şu 65%'inde. Operatsiya olgandan keyin qanchaga чейин bala жакшы жүрдү? 1 жылга чейин жакшы жүрдү. 1 жылдан кийин кайра ошо тамыры ичкерип кетти деп кайра шишилмете баштаганда барып kelgenimiz anda только kengeytip kelgen. Былтыр барып стенд салдырып келгенбиз. Эми ошо стенддин ичи кайра толуп тазаланганга мүмкүнчүлүк болбойт. Эми кайра чоң операция кылсак болбойт, кайра ичин ачпасак болбойт. Качан каяктан кылдыңыз? Индиядан JP-ден кылганбыз. Азыр повторно ушунда баштайт. Эми повторно кайра ошо JP-ге эле барабыз го. Жактан ошо жака келгиле деп атат. Канча каражат керек болду? Эми операциясын 10 миң деп атат. Андан сырткары жолу ал жакта турган. $10,000, э? $10,000 операциясы деп атат. Эмелерин бүткөдөн жөнү түшкөн операциясынча жатканда күнүнө $500. Ага уже бизде чамабыз чакталып анчалык акчаны буга чейин ошол эми биринчи операциясында ошо кредитке көбүрөөк малынып калып ошо бүтүрөк болуп атат.